Ndza mi xeweta i Dr Nkateko Mabunda. A hi vuyeleni ka tidyondzo timbirhi leti hundzeke eka tona masiku ndzhaku. Hi vona ku hi nga lulamisisa ku yini swirhalanganyi leswi hi nga na swona evuton'wini hikuva hi tirhisa tidyondzo leti. Hi langutile eka xirhalanganyi xa ku va hi tirhisa gezi hi ku siyerisana na ku va gezi leri nga kona ri va leri thyakisaka mbangu. Ku va hi tirhisa tidyondzo leti hi ta endla gezi leri baseke ivi hi ri tirhisa hi ku fanela. Eka dyondzo ya rixaka leri hanyaka handle ka vukona bya mali hi boxe leswaku matimba ya dyambu loko hi ma tirhisa ku endla gezi hi ta vuyisela vumunhu ivi hi sirhelela mhani wa hina ku nga misava leyi hanyaka ka yona hi nga thyakisi mbangu. Hi ku ya hi vativi va tinhlayo va Afrika-Dzonga emutini hi nkatsakanyo u kuma vanhu vanharhu, leswi vulaka leswaku ku va voningela u ta fanekele u layita mavoni manharhu evukulwini, kasi evutsongweni loko va tshame swin'we hi nge minimum u nga layita hambi ko va ri voni rin'we. Hi ta tirhisa tinhlayo leti ku va hi hlayela leswaku solar yo endla tani yi nga va na mpimo wo fika kwini, naswona yi nga hunguta ku thyakisa ka mbangu hi ndlela yihi. Tshamani hansi mi yingisela. Loko hi languta hi na tikamara tinharhu laha timbirhi ta tona hi nga ta tirhisa ntamu wa tsevu wa ti-watts ku va hi layita ku ringana tiawara tinharhu. Xin'wana lexi nga koho launch hi ta va hi tirhisa ntamu wo ringana 11 wa ti-watt ta electricity ku va hi layita for tiawara ta mune ku ringana tiawara ta mune. Ku va na tifoni tinharhu leti tshamaka chajeni ku ringana awara yin'we ivi ti teka kwala ka ntamu wa 5.45 wa ti-watts. So hi ta nghenisa vuxokoxoko lebyi eka xitirhisiwa lexi nga ta hlahluva ku swi ta fika kwini. Laha hi le ka ti-smartphone, tifoni ta manyunyu leti hi nga i tinharhu, so i tinharhu quantity ti va tinharhu. Ivi loko hi cheka ntamu wa tona i ntiyiso i 5.45 ku nga ti-watts, and then hi languta ku ti ta tshama eka charge ku ringana tiawara tingani. Laha ku tsariwe tinharhu hi ta cinca awara yin'we ha foni ivi se ha swi nghenisa. Tilayiti ta ti-6 watts ku nga timbirhi hi na tona ti nga ta tirha tiawara tinharhu. Yin'we ya 11 watt yi nga ta tirha mune wa tiawara. Tifoni ta hina tinharhu ti teka 5.45 wa ti-watt ku ringana awara yin'we ha foni. Ti ta tirhisa ntamu lowu. So loko hi swi hlahluvise sweswo hi karhi hi ya emakumu hi ta languta ku hi tirhisa battery ya muxaka muni, 12 volt hi yona. A hi ngeni solar nkarhi loyi dyambu ri nga tlhavangiki kahle yi nga tirha ku ringana half ya siku leri tlhandlamaka. Tsundzukani ku ko va na madyambu ntsena, hi vulavula hi tilayiti, hi vulavula hi loko mi ri kona endlwini. So lexi hi nga xi cincaka a hi le UK la, hi le Afrika-Dzonga. So tiawara ta dyambu laha ti ya kwalomu ka 5 ngopfungopfu hala makaya
hi tsundzuka ka Limpopo. So swi tshamise sweswo hi ta tsala vito ra hina laha. Email address leyi ni nga ta yi tirhisa ni ku hi leyi ivi ni rhumela. Vuxokoxoko bya hina byi ta fambisa sweswo kambe hi nga languta la. Hi byele byo vuxokoxoko byi nghena a hi byi languteni kahle ku byi tshamise ku yini. Vuxokoxoko bya hina hi lebyi byi tshamise hi ndlela leyi. Hi ta tlhela hi vula ku tilayiti ta heta hi leti i 6 watts na 11 watts hi charger na tifoni i switirhisiwa swa hina leswi hi nkatsakanyo swi endlaka ku ya kwala ka 100,1 ya unit and leswi nga ta lava e battery ya muxaka lowu 24 ya ti-amp awara i battery leyi nga ku durhelaka kwalomu ka va ma 1000. Solar panel yeleyo kwala ka ma 300 i switirhisiwa leswi lavekaka. Ivi hi lava na inverter ya hina yi ngo va 200 watts leswi nga ku durhelaka ku fika kwalomu ya ka va ma 400. So hi hlanganisa 400 300 na 1000 i michini leyikulu leyi u yi lavaka ku va u tinghenisela solar yo endla ntirho wolowo. Ku ya hi vaphameri va gezi ku nga Eskom eka nkarhi wolowo va vule leswaku 9,3 wa mamiliyoni ya tiyindlu va ve va nyikiwa evukorhokeri bya gezi. Hikuva nkarhi wu ri wa khale naswona hi tiva leswaku van'wana va ti hoxela gezi swi nga ri enawini. Hi nga ku vukorhokeri lebya solar hi nga byi fikisa eka miti ya 10 ra mamiliyoni hi va hi hlayela hi yona. So eka 10 ra mamiliyoni ya tiyindlu hi karhi hi nyika 1/10 ra tiyuniti swi vula ku hi ta va na miliyoni ya tiyuniti ta gezi. Leswi swi vulaka leswaku hi ta va hi hungutela ku tikeriwa ka xitichi xa malahla xa mfumo hi 1 wa mamiliyoni ya energy kumbe 1 megawatt hour unit ya energy. Hi ku xiyaxiya tafula leri nga la henhla hi vona leswaku gezi leri humaka eka malahla ri thyakisa mbangu hikwalaho ka 820 ya tigreme ta carbon ku ya hi uniti yin'we leyi humesiwaka. Solar yona yi thyakisa hi 48 wa tigreme ta carbon ku ya hi uniti yin'we ya gezi leyi humesiwaka. Leswi vulaka leswaku loko hi endla evuringananisi eka mphakelo wa solar na wa malahla hi ta va hi karhi hi hunguta ku thyakisa mbangu hikwalaho ka 94 wa tiphesente. Eka dyondzo ya hina ya maendlelo hi vurile ku matirhelo yo tala ya famba hi leswi vitaniwaka ku i ti-system laha u nyikaka ti-inputs system ivi yi swi gayela yi ku nyika output. Hi boxa na leswaku ti-system tin'wana i ta khale ti lava ku cinciwa. Hi nga languta ka system ya gezi a ya ha endli swona yi lava ku cinciwa hikuva hi vona gezi hi va na rona hi ku tirhisa hi ku siyerisana ene ri va ri thyakisa embangu. So hi fanekele hi vona ku loko yo hoxa e solar eka system leyi yi va eka swin'wana swa ti-input swi nga antswisa ku fika kwini. Ive se hi dyondzile leswaku yi hlayisa ku thyakisa mbangu eka mavoni na ku charger hikwalaho ka 94 wa tiphesente. So
xivutiso i ku hi nghenisisa ku yini ka system leyi hi nga na yona ya gezi leyi nga hava solar. I system ya gezi, system of electricity, and then la ka yona swi tiva ku ka nkarhi wa sweswi ku nghena gezi ra malahla, so leri hi nga ri vulaka ku i coal electricity. Ka gezi ra malahla ivi hi kuma vukorhokeri lebyi humaka tanihi output. Hi vurile ku system yi kuma input ivi yi sweka yi humesa ti-output. System yin'wana na yin'wana ku nga ri ya gezi ntsena, hambi ku ri ya politiki, hambi ku ri ya health, ku na leswi nghenaka eka yona. Hi ve hi kombisa hi kereke masiku ndzhaku ku nhlengeletano leyi tisaka mali ekerekeni i input, ivi output yi va rifumo ra munhu loyi a tirhisaka mali yeleyo hi vukhamba or vusopfa. So eka output ya hina ka vukorhokeri bya le ndlwini byi ya ka xibokisana lexa xi nga ekhixini kumbe e-dining room, mi nge i main switch, laha u nga ta kuma kwalana ku va na lexiya va nge i E_F xa ku trap-a, ivi kwalana ku va na xitofu, ku va na plug yo sungula, ku va na plug ya vumbirhi, ku va na tilayiti. Hi ta tshika swa gisa hikuva gisa nkarhi wun'wana yi va yi ri elwangwini yi phameriwa hi ti-solar. So hi leswi humaka swi ya kwalano. Hi cinca njhani system leyi tekela enhlokweni vukorhokeri bya solar? So eka yona gezi leri nga ta va ri swekiwile ri humaka solar hi ta ri hoxa. So leri a ku ri coal, leri i solar electric, hi nghenisa na rona ri nghena kwalano. Loko ri ta va ri nghenile eka system, hikuva gezi ra solar ri na mpimo wa le hansi, hi ta fanekele la ka lexa circuit breaker ya hina yi hoxa lexi hi nga ta fika hi ku i solar. Leyi solar leyi yi nga ta phamela e plug leyi e gezi yi tlhela yi phamela na ti-lights. Hi sweleswo swi endlisaku swona. So solar yi nyika vukorhokeri ka ti-lights, yi nyika ka plug leyi hi yi cinca hi ku i P_C, i plug ya ku charger. So eku heteleleni ka system leyi i charger ya wehe ya phone yi ta va yi connect-iwe eka solar tanihileswi mi swi vonaka la yi nga ti solar. And then ti-lights na tona loko mi languta lexi nga kola ti ta va ti connect ka solar. So na ma-lights hi wisa makhandlele ya ta va connect ka solar na woho. Ti-lights ta n'wina ti ta va ti connect-iwe ka solar. Hi ndlela yaleyo ma-lights na foni se swi charger hi solar, a hi tirhisi khandlele hambileswi hi nga veka xifaniso xa khandlele laha hi tlhelele endzhaku ivi hi languta ku tidyondzo leti hi ti dyondzaka hi nga ti tirhisisa ku yini ku lulamisa xiphiqo lexi hi nga na xona xa ku va na gezi leri ri timekaka. Xiphiqo ku va ku a hi na vutihlamuleri
hi nghene eka mikhuva ya mali leyi hi tirhisaka hi vusofa kumbe hi lavaka hi vusofa leswi hambanaka na vumunhu. Ku vuyisa vumunhu hi langutaka ntumbuluko wu hi nyikaka dyambu ku va hi tirhisa matimba ya rona. Hi vonile leswaku hi nga kuma kwala ka mamiliyoni ya ti-units leti hi nga ti tirhisaka ku va hi layita mavoni, hi charger tifoni, ivi swi tlherisela endzhaku mpimo wolowo wa energy wu suka eka malahla, laha hi hetaka hi ponisa xibakabaka hikwalaho ka va 94 wa ti-percent ya ku hunguta enthyakisa. Ivi hi languta ku system leyi ya khale ya gezi hi ringenisisa ku yini hi ku languta edyondzo leyi nge maendlelo kumbe ti-system laha ku nga na ti-input na ti-output. Hi nghenise input ya solar yi fambisa xikan'we na gezi, ivi swi nyika enhlamulo leyi ku nga yona leyi nga endlaka leswaku vutomi byi ya emahlweni hi laha ku faneleke. Hi ve na ntirho wa le kaya laha ni nga mi kombela ku langutani ti-system to hambana, ku nga va ta rihanyo, ku nga va ta n'wina leti mi fambaka hi tona ematikoxikaya kumbe madorobeni lomu va nga kona. Ti-system to dya emikosini to phamelana swakudya, ti-system to ambala swo durha, ti-system ta mikosi leyi durhaka, xana ti na vumunhu na? Langutani hi ndlela yeleyo ka vutomi lebyi byi hanyiwaka handle ka mali, ku vona ku mi nga susa swini mi lulamisa swini ene tirhelo relero ri nga nghenisa ku yini ka system leyintshwa, ivi swi endla vutomi byi va lebyinene. Inkomu.